Pulso ning bale. Maya Payoras, Kapampangan. Metong po, king susi na ning progresibong komunidad, apin po itang peace and order. Nung ka rin imbalang memalen, timawalang galo, ketang dapat dang igalo, king karelang obra at king karelang pamagaran. Ngayon po, liputad na po ning malilyaring krimen. Aming papabalita, ingkutang tamo po ka rin kaya katang kabalen. Makayalarma na po ba ing mipapabalitang krimen king kaya katamo pong lugar. Yan po yung kaya katamong pulso. Uling kimbalang pisasabihan manyaring maramdam ing boses na ning balayan. Ako po Jay Gopez at oras na para king Pulso ning Bale. Ing masanting banang barangay siguro ating timor yung CCTV camera. Ring dapat panilang maka-on din. Kay den pulis den seguridad tala rin. Dapat siguro medyo dagdagan la. Banta, supo tayo itang makanya. Nanti mo itang 3 milyari kaya niking delabastagan. Isipan mo, pamilya. Kailangan pawaring kay Tita Dolores, kailangan pawaring malyari ito. Dapat alis supuan tanan. Narita mo, kailangan ipabaluan do rin anak doon na naning malilari kaning kaya katamong lugar. At saka makaramdam lang po pang manalbelang balita, lalo na kaning kaya katamong lokal, ito may engineer 44 mo, banto. May aware lang ka rin malilari kaning kaya katamong lugar. Dapat may ka-cluster la rin barangay tamo para ma-monitoring kimo da rin gagawang matsura. Ren taong maka-duty ka rin, balo do rin kabandara ang poratan dayo. Mata ma-monitor nung kakaiba yung mukha, mata makatimbringan na nung kaing aksyon, makaredy langan. At dimdam tamong alang pamika kuno, matimid at masikan, ing boses na ning balayan. Ako po Jay Gopez, ang gaking tutuking Pulso ning Bale. Back to you, Attorney Aji. Pulso ning bale.